clear tu te chibai ule September ni khata tanga nithum khan Coimbatore kan naw te hanjuk che thale hle maya Red Bull Road to Rookie le Gixxer Cup kan ti thin te kha tlan le ania hei trophy pon ron hon thale maya hemi day 1 le day 2 an tlan na hian hemi kan malama trophy kan da tlar tur mai hi trophy chunom tak tak pasari an ron la ti chuan avaya championship anga kan din mun po tha hle mai hei kan hnung lama hian heng hi kan hung ani hei championship winner trophy chunom em mai an ron hon ro maya tin hei hi pani na ala ni le ta a pakhat na le pani na Red Bull Road to Rookie a phei chuan kan hau ani kan lom hle maya a chuan po kan chuang ani tin chuan ro pui takin aizol an ron thleng chowa mi pui pun an ngai ven hle maya tun tuma hian Coimbatore tun tuma an zuk chet a thatna an thil zuk tonte hre chiang turin report kan han buat sai le don ania hei kabula hian puwan lalmuna oma pumonte hi nimsa president ania an naute azuk roi thina tun tuma po tiang khan ani hian azuk roi na zuk om chila an thil zuk tonte ro pui kan tia tiang chuan engtin nge nian maba kal zel tur ti te pokha riat chak omani thale lok maya hian Spain a khovel pum puya in tlan siak na ro pui qualifying tho phei chu nia chuda chuan lal khoi zela atel ve don ania India ram ayo in international race a chuan mi pakhat kan lo nei to thina tuna Spain an tlan na tur taka hi chuan mizo tlangwa kan voi khat lu na ania Red Bull Rookie Cup qualifying atlan tur hian ram rang atangin khovel ram rang atangin continent rang atangin tikhan thiam rual ho kha anin ti siaka chuta ati thathan chuate chu Spain a qualifying an zuk ma chon le don ania a challenging khop maya heta hian kan naw hruaizela hi ati thathawa select zinga atelani chuan Europa MotoGP an tlan na pinga khan tlan ve thei to don ani alom om kan tia eng poni sela tun tuma September ni khat atanga nithum hun chunga khutilaya Coimbatore inti siak nan zuk ma chon dan te khulayan zuk chet vel dan te kha pumon te hian min han hril chho sela tiang chuan zon tang te po kan in zo tanga atha ange chuan tun tuma hian in nopang engzat nge zuk khoi thak le ati train han le taila aizola selection an non nei khanin Red Bull Road to Rookie sat tlan tur hianin kannaute pariat thanan nia Gixxer Cup tlan tur hian pali thanan nia maro chu hei voi engma zat khulaya zukal ngai ni wang khanin sumle pailama har sanate thanin to ka thanin zirlai lama te khateng khanin akal hi kan tlem de tul tola tin round 1 akal second round akal zom lo round 3 ron kal zom le te pon om le ta tuntruma hianin kematiamin pasari kan kala ka zotel tha pui via rider sakhi paru kan kala chung de chu walal thamona ania chuanin lal throizela nia lalnun sanga chuanin zo than moya chung ho jong chu Red Bull Road to Rookie za tlan ho ania ti chuan Gixxer Cup pa hian ma somdong lian le lal mol puya tlan turin kal thabokani round thumut mai in tlan to nia zin po hau taka tin pani khat main kal thin box si lawa paruk pasari pariat lai de kha in han ri thadum dum mai thina nia hau tak viu bin karinga engtin nge ni asum le pailam te hin ti de hau tak khop me hei kan association hi sarkara in affiliate kan nia chuta chonin budget te kan nei vea Mizoram State Sports Council hian theiang tokin special deuh te ponin thanpuina te po minan sangcho sak ve thina ti kan kalna tura hen ma chu round khat chau kalani lo ta round thum kalani kan kal don pinga thanpuina wa deal kha I kini ta po a in thla ron om ve rio me hei sports train kata chonin tournament oma vai khatan zukala champion ti khana ni deuh meita ma se kini chu seasonal race ani wang hanin thatin kalangai sia ata hanin a bui thak ang khop me kan association hian in sumle pai chete te jo kan nei ve hei budget kan nei angin ma se khata kan treasury paisa om nang za de thoka tu na he kan in khot chok fai de vek to ma se kan now ten championship fight
thei turin kal nge se kan du box ya ta chonin sponsorship te kan han zong vea ve bur kan han khona tikhanin mi sang sang in e mizo thalai te championship fight ta champion nge an ni theina turin du sakna lanin minon trampui ve te no ma chung chu ming me ta pon han soi la poi lo turanga ranga ya big taking hei Mizoram State Sports Council hian in thei top min chu puya min chu pui renga tu na kan la tlan le tura te po min la chu pui zel tura kan nga ya tin chumi ba ka chuanin helaya motor dealer te bike dealer sang sang te pon thei top min chu puya e abik takin hei LBS Suzuki te pon sum le pai len tha le jung te po seng in thei top in min tran puya tin CK Hyundai te MS Bajaj D3 Business Enterprises te pon sum le pain min puya kan nauten hetiang angza trophy anon lak theina chan hi anni wang hi kan tilo theilo ni chumi ba ka chonin e thalai an nia an mani thiante pon pocket money khon khoma an mani an thiante big ron sponsor te pon omve ta tin nu le pa kan soi mai theilo an nu le pa hianin heti hian support pelo sela sum le pai le moral support po pelo sela heti ang din hun hi kan nau te hian thleng thei don lo chuti ang chonin mi sang sang hianin ti hianin min puin enge thei ang tok tokin chumi kan soi lo wa te po chonin an mani ano pangte ho hian an thian te pon an pocket money tho khoma an mani i an ne yang chun chun aron sponsor te pon oma tin nu le pa te e kan soi mai theilo an nu le pa te hian thei ang tokin an poisa nei ang zong zong te pon yang thena chonin puk chop te pon an kal theina turin khatin khanin ma an la tin chonin kan ni thadeu dui me ya ma se chuti ang zong an tho khom na ra chu hei helaya kan trophy mu hi anitani chuanin an tlan na hmun hei round 1 atanga round 3 thleng hi Coimbatore vek an tlan ta Coimbatore khuanin national level track thatak mai oma kari motor speedway antia chuta chuan an tlan chuanin Gixxer Cup hi asangin an mani big hi an tlan ta result po sang vek anita Red Bull Road to Rookies big hi asangin an tlan leta result po sang vek anita an tlan ro lo hrim thrima an in tlan pol lawa tin khula ya khonin e nakina aram chan chonin hela hen schedule te po kan on upload te langa ni tin hianin schedule fail fai takon ke mani chau hi tlan kan ni lawa car international level Euro JK Euro 17 antia BMW engine mang helaya TV munun titaka kan engine e phone car ang deu ro tlema te deu ari po pui tham khop mai chu tiang te po chun tlana chun LBT4 an tia chu tiang te po chu e Swift engine car mang mase racing car anga siam mo kha tiang te po khan tlan ve ni ke mani chau ni lo khan bidang tam tak khan tlan ve schedule fel vai takin ti khan lunch break an siama schedule hi upload vekan ta kha tiang khanin in ngale TV kha lo in fel vai takin kan tlan thap mai ni an kan tlan hun tur taka road to rookie hi junior kapani angin kumsom paruk chintel thei anita kha round thum chung an tlananga khada champion kha Spain na Red Bull Rookie Cup qualifying atlan tura thlan chu turang an tamaro chu an soida nangin champion ngor hi akal turani chi alawa round 1 atanga round thum third round thlenga an performance ena I tlan thaber timela I an tlan tira tanga chuta maron son chakber po hi champion lo masekal theyang antita maro chu kha chu hanen chonin champion kha chu mason chakber turang ngai chu ani phota ti chuanin khateng kha an thlan dan nita Gixxer Cup hi chu tunami hi third round kan tlan zo to final round hi Boot International Circuit Noida November tha tlan le turan ta an tlan tur hun ni ni som pasari tanga ni som pakwa ti khani ma se tuna hen update hi klemati dang lama ni don mela chu anon la finalize chi lo ti chona ni le khami Gixxer Cup bi ga khanin heta international khenga vatlan theina chan som ve Gixxer Cup passion international level kha an kok zone to chi lo a chan chu tuna po hianin Gixxer Cup a hian ni kuma Red Bull Rookie Cup champion Spain han kalta po kha aron tlan ve ta ni a chan chu junior atang khan senior ka pan kai chho tinani ta Red Bull Rookie Cup chu khita Spain na qualifying han kal theina tur thlan chuana mai khan ni ta abak Gixxer Cup chu national round big anga chiar ni hetlai national international level la han kai noi pui khan nei to chialo ta kha chunin ba sa international la tlan to te po an tlan thei tho ta khan ti chuanin hemi
Suzuki Gixxer Cup tun truma anjuk tlan bi ka han lu chi lok tai la halal ma ma khati thak le maya race one ham patni na ania jon race 2 a phei jon pakhat na haron la nia kha an tlan chodan vela kha race 2 nen khan an soi chho lok ta che he cup hi an ngai lu ang rang khop maya India ram apum huwa pa in elna dia Suzuki bike manga in elna tur bike nang ve khala yenga in elna tur khan dia maro chu I jina kan soi tong khan in India ram hunli a tensiona selection round kalpui ani rol khan in hela hian in nikuma champion to Joseph Matthews Chennai mi kha aron na tel vele theitlat me hi selection round an zo round 1 an tlan ma khan in atlan tur li sanon ti chopo khan in phaila ma khan in soisel na kha om ve de ne no ma sela aron tlan ta thawa ti chonin round 3 kan tlan ma zong round 1 le chu khan in race pali an tlan khana chak fai vek to chonin kan nau te chon pahni na pathom na ti vel kha in sem chho khan ya third round na po hian in advantage ani viau tura kan nga ya ma se second round atang khan in I kan nau te hian in anon pha chho she ta kan nau te danglam ve na chu track tamjok hian in track la rap ngai lo track puitling la rap ngai lo an ni na kha ati ra khan hriat ve de ma se track an tlan a piang khan an mani ya an lep time ma improvement ka mu thei khopin a tlat me ya kha khulama po ma kan ti em ania ti chonin third round second round na po khanin lalma mane khanin tok tran to viawa third round kan an lut thla kha chu I practice atangin ain el khop maya I Joseph Matthews kha I atlan thaviawa masela I practice ka chu engpon ta se ani hi afingang reng khop maya hei a professional de right to me practice ata hian tlan thadu lo de mon cho ti dur hianin a timing hi thavak ngai lo ma se race ta ka hianon tlan thathei view maya chu ten che jonin race an tlan tan che kha ma kharon shroi fa le hal ta nat maya he Matthews chuan maro chu lalma hi a big khau lo wa ti mayang I ani chu I track experience po anjinga chon nei tam bertonia Coimbatore ra po lo tan tonia chu tiang ni wang chonin azui charchara Matthews kha khulai Coimbatore track khu danglam ve na ran chu thi tam khop maya tan ma saber ni kha atop lo ma lo chonin advantage vak lo ni chan chu thibeng kha na kha khanin I atlan chak ti thei lo ve de lek ta nung lama tanga zui nai de zui tu tang khanin advantage ka ve thei ta tin ha thak lo de lek boka ani khani kum champion to khani sia hup khurna rel ru kha inai mi lo ni mo wa nikum lam khan ke ma hi ka kal lo wa chuan ama kha group dia kha chuan kan lo tlan ho fo to ama kha nikum khan ka kal lo wang khan champion ti bo ke phe chuan ka lo thelo wa MJK tires an pe cha khan ka lo muwa ama khan champion ni si hanga tinge intel lui tir ti ang jong khan lo tam lu tu ko mo chu ka sia deu chun ne mai ke ma phai chong complain deu loi ni mo midang ho khan complain na sa ma kha jon rel ru te kha jon I experience nei na tura ka in ngai to khirati ve vio lo chemo anuwa soi zui ya kan room kha ko me o ma nen jon kan tlan zo kha a chi a ya ne nga ma po kha a lau thong o deu dur dura ni round dang ne kha na in ang lo khop me mi sia po tun tum ju I chai woi le mai se tro kha ini thau na kha atlem le mai a second kha ta tleng lo 0.11 seconds ni ju pakhat nai ni ngai rem ring ve do chu last le pa khan C1 a khang ngam lo lu tu ga achan chu alo tlan thang ton ni wa khan khoi lai na tang po khan aron lut thei vek me chak leu khan chuang ke ma khan last lap ani ti ka sha tho na chung khan ka slipstream park man kha ka in ring deuh kha ka ti sual la ne lalma ma hian tha khol thiam khop mai ti khanin Matthews kha anunga zui char khan ti khanin I a ta ni ti chuanin lepli lep nga vel an tlan hnuwa khanin an le pel ve zawa ma se C1 kan tia straight thui ta ko ma atopa vakkuala khanin advantage anei shata Joseph Matthews en khalai khanin olsam ta khana ron le pel le ve thinta adang zonga chuanin I lalma ma hian advantage nei zok teu hleka ma se Joseph Matthews hian in apoi molai ta khami straight ta khanin aron tan ma jak thiam zok tlat wang khanin atopa chuanin a thleng masale sham ta round masa khanin round 2 khanin road to rookies ka pa khanin
ngal throi zel khan jadin na kha Sri Lankan tlangwa kha 0.010 seconds khan lo phalo to chu sei to kan he tiang chen ve lekhin ni thangna kha tu na lalma male Joseph Matthews sei 0.011 seconds in thave le ta ni chu po chu ai 0.010 le 0.011 chu oh te ni to ta i atlen ma shut ni Matthews ka mo kham yan tlan zo pe ka jonin ki ma bi ga ka be kha dong ril ru tre pa chan chu pakhat na hi kan ta tu ra ni lo man chu o tra ka hian ti na ngei tu na kha alun ve man dewa ma ro chu i kan in ngei tu le ta ram ma sa po kan ti to thin nang khan ni kan han tong tra ya ani ko kho ma tong tra na kan nei kho ma tong tra na kan nei ya hianin kan thian te khalai racing a ron tel ve je din te po han ron tel ve nge ta mi zo chau kha kan ti big chung la ta du khan ni me ta ti chon ni kan tong tra ya lal pa thei top kan chuanga kan thei top kan chu nei khoi takin min mal som sakla ma ro ju kan chapo na tur ani chonin min la ken sakla tiang khanin kan in hlan ve thlapani ti chonin confident tak chon race 2 chu kan an tlan leta hela hianin kan soibel du chu race 1 kha ta tur khanin pole position chang kha qualifying a pole position chang kha ma sa bera in tlara panina pathum na ti khain tla thlan ta race 2 an tlan don ve thungi chon race 1 unfinished na position ang khanin anin tla thavele thung ta race 1 na hianin Joseph Matthews a pakhat na ni ta ma sa bera dinga dota lalma ma panina pathum na mol pu ya ti khain ka in tla thlata ni pakhat na le panina kan dinga kan te kan konfi viawa an lap time en ponin I atlan thaviawa lalma ma hi achan jo race win hi nei che lo mela race tin hianin fastest lap hi kan la deuh zela mizo hian chu ki mania po kan hlim ve na ti mela kan lom ve na ni ta pakhat na trophy kha von thei che lo mela voi khat kul na chu kan tla chak thei ber ni ti kha achiang ve tlat me ya jonin race 2 kan han tlan le ta race 2 a hianin Joseph Matthews hian race 1 kha a phata chi lo ta bike lama hianin ama chon problem kan nei ve de tia chon na ma siam ve nge ka hre bik che lo ma se ha san na nei ve tak tak po ni me thea a ti lama tlan ma moi pu hianin thui chak a lead ve tlat me ni race 2 a hian ma se ti khan an tlan chho zel kha ani khan nung tol ta Joseph Matthews an an nung tol ta race 1 lamaron che tha lo Sachin Chowdhury kharon tlan thata vi me ni ani hi tlamin kan soibel du chu Nikuma Red Bull Road to Rookies champion Spain na India o kal khania round 1 play 2 khanin an base mi tam tak base ya phalo le che thawak lo ma se tun tuma hianin aron che thata mmar race 1 apo khanin atlan thavio second race a pejon hi maron throi ta zut me ni maro chu kan soitongin lalma ma hi racecraft timela racing lama hian changkang ve rio atir lama khulai traka hon innor tutut kha ha tla ti kha man to chenge me ma Joseph Matthews ne loin da na chang khan ti khanin anuwa khanin laptop ta kha zuita khoilai ange professional racer ang takin at tlan pui pa khanin khoilai nge ama ya athat lo shet na khoilai nge athat jok shet na kha chia ta ka hre theina turin laptop ta ka zuita ti chonin an tlan top lama khanin anin le pel tan ta zak zakani lalma makhanin I at headlaya I Joseph Matthews anenan tlanduna disadvantage aneina lai tak C1 kan ti straight thui tak to pakwala khan khalaya tak khanin I Sachin anenan tlandun po hian disadvantage tlem ala nei ta ma se race 1 ai kha chon maron la son dei tak to ta ma hian race 2 a chon he da infield an ti akwal neu ho a kha chonin atha deu lek zo ka ma hi chu tiang ani wang chonin ti khan ani tluk tok ere man tlana last lap a position nei chu phei ta ni straight an tlana helai ko la khanin kol don ta anin nei khoma ai nek don to mo kan ti khanin in nek chi si lo khanin Sachin kha per de na me in nek ang de khan ma khan ti khan advantage line ten tlanta an tlan ko zela to ba chonin first position na lata race 1 kan tlan zo kha in rin di anita chuan zala ware sa video te ka han thona ware sa hi estia kan han kala ka han zo ber thin nita anin I line lak dan kha thak chin la I left board engkim kha thuak nei deu in tlan ro kha te tira le pel vut lo lai thei pon kha ron te mi haron fuina sal do jingkara ka in bele boga chuan asoi ang khan an tlana atir lama po khan chu
ka lepel thera po hang ka lepel lulo ti hang kanor char chi ai ta atiswal ta zeu ta kan nuwa Sachin Chowdhury ha ron tlan ve zel bok na han last le panin kan panhi hamenon slipstream le thei che ta le kan bai ga han chete in round masalam kha tluk lo de mon leo ka te adul ve de trai ponga race to a khan chuti chungchon pakhat na khai ni theya Joseph kha anu fual tar yu me complain nei de oh ama han bai ka gear problem ka nei ya te mo chuan an dang chu soi te chiam lo ama chuan ma se ke ma mu da na nga chuan ni dang ne nei nang renga ta la ka chu ma se a chi ai ni berin ka ria ke ma ka chuan i anni kha ka ju soi selna ni loin i panina an lak ta ka kha chuanin Sachin na khanin khalaya in ta yang deuh an per deuh la pa han official se khanin video an en let khanin inin tau ni mo ti khan ma khan ko ta lau thong khop meya kini pon lau thong ve thawan ni na ta ka chuanin e khulaya khon kan kal thangun to pathian zara second position trophy chu kan nga to khop me hi tunami hi tun round na kan lak chawania round 2 ma kan lak kha chu helai do kan hen lengdon to lo shim ta second position third position chu hun rui tham kan nei ve to ni pathian zara tong boy lo ni lo sela first position kha pakhat ma kan la lo ta kan lak ve chu na khanin disqualify kan ni mo ti khanin kan lau thong khop me ti chun COC an tia race controller ne na khan ka han kal chopui ta e ani khanin e ngating e ti hin inin tia e in nek palta ulang chunin nasa taka thluk theina po e a om thei do na ati an hawa ma kha ati ra chunin ma kha na soi kha chiang lo ning ka hria hela hianin kan ko na chan che hria ma tia o kha ti me si ani khan ani le engwain nge kan ko che tia last lap kha tia ke khanin anung lam tang ha ka va sikani ma kha a soi khai hria chin lo chon o ti rongot su engting en ti dong che poi hre lo ka te ma se a chera ma hi asut kha lo thol ang reng je ka va si khan asut lang ha ka lo va si ka ni ma taksa ka lo va si kheng lo ka signal pe kha hre thei der me si lo da a to ka pot ta pa ni dien ngoi reng to ro ti ha ngoi to pro ka ti chon angoi ta ti chonin hela hianin inin ta to pal te we me ma chu ti khati ta a tau chu nin tau che lo ma ani khan ma se Sachin khan play ve da lekin in tau ang da khan he tia kol ta wa ha in tau khan ang ta lu ta a tau chu nin tau che lo ta ma se pathian zara min disqualify ta lawa ti khan next a chunin ti hi chu law ma ti khan min chu sak ta chunin pathian zara pakhat na chu kan la ta sha mani ami mal anga soi chho turin nei i ama saberin CB farm khulai i Walbeng Road mi Nelson na chunga aloma sponsor a chuan i lelro customer ni hi helmet vel khadu du huna ka han chei tir top topa anan nin min sponsor bo kalma khan wa resan paisa min pai bo ka lom hle ni kan long ko pu ya kha podium kha nge ni race one khan an lom venia pathum na mo race to a khan tlan niam ta le ma ya nge ni khlai khai pu da nia moi bu hi a performance gauge the ma har khop ma ya chan jo race khata tlan traview anexa tlan thale vak lo tiang khanin consistent lo de laka ni hi performance ma ro chu tun tumbi ga kha chonin race one a pathum na nia traview a race two a khanin a nung tul me ya kha dan zo chen khanin jina ka soyang khanin an bike hi i voing amazak man non to ania khata khanin tlema khol thila chonin chiang lo ve de te pom theita gear ka shift ta tia clutch ka thla je khanin a enge engine rpm kha tlan hiam amum dul zela ti kha lep eng moza thian tlan kol kha chonin a lep time kha chetul to la nung to ta kha bike problem an nei ve de ta clutch lampang ani em ka helawa hei round kha tlan le turan la nei an tlan le ma chonin tlema complain te lua bike kha engine tir chunga yang karun ya race bike hi angai kan manga jon baga atira po hain umon te hen I bike hi kan complain do mun leo ti tore second round kan kalian engine oil hi het lam tang yen aliga nam de orenga jon tiang jon thalonga ju ti ma se ke ma hain bike ga hain a chak lo na wak ka hriat wak lo wang hain angai lo ang ti hian thame ang ka ti khania chuan ma se ne tuna race 2 kan tlan le khanin atira kha join a ziani lep kan tlan re engine an sa kha at muang tak tual me ani danga hei keni ai rit fe
main straight กันตานตัวน่ะ exit speed ทวักเราอากันตานพวกกันเป็ดไปไม่เที่ยวแต่กันจริงๆก็อุ้มผัดตัดเราไม่อันนี้ใบคำม่วงแต่ว่าก็จู่วางเดี๋ยวจู่นี่ประคัดโอ้ยเขาตูเชนขัดตะเหียนหม้อข้ามีเรซัวนาคารปฐุมในหลักนาคารแล้วมาขัดร้านทราวิลทุ่งไม่เสียไอ้เกียนได้ไหมมันนี่โอ้ตีข้าไงด้านนั้นไหนเดี๋ยวแล้วกับปุเรมาเต้นเนี่ยอันนี้อินเกียนเนี่ยแม่ส่วนนี้สวงแล้ววันนี้อันนี้แล้วมาว่า experience ในตัวอันนี้ชัดในอันหลังมาคุยไล่จะก็ส่วน fighting ที่ใช้ไม่นี่เกนี่น่าเล่งเราว่ากันเดียวเพราะอันทอดลุยเลยซ้ำจะเองจริงๆวันที่ตั้งเลยไม่เจออะไรวิดีโอเดี๋ยวพอเราเอ็นส่วนหัวเดี๋ยวฮันเนี่ยมิโซเล่มิโซอินทันที่น่าประกาศไปจอยเกี่ยออัตลันสักเทโซกันนั่นนี่จอยฮันดัลบอยอะไรตักเจลนุนไอจวนที่การชัววัดไม่ขาดช้าที่การจุดเตียงเดี๋ยวจอกจวนนี่ฮันอินเกียนพอนี่สวงอะไรมั้งเราเปลตูร์ทั้งตัวกันชัววัดจอกกันนี่ชัววัดไม่ขาดดูมาเสร็จมีดังขั้นสุดนี่ใช้ชัววัดแคร์บิกเราก็ตามมีดังขั้นสุดนี่ใช่การลินใจแบบนี้วะเลยรถตุรกีลำปังฮันลุจิลเวลทุ่งไทยละกันติดชักคบไม่ให้เราถวยเซละสเปนอ่ะจุดลานโดนนี่ international รถตุรกีบีคีกุมสอมปรุกก็จินหน่วยลำทีเนี่ยกุมันลัดลิงเราวันนี้ license ค่ะอันไหนไทยโดนเอ็มนี่ driving license ในเราวินเดี๋ยวเห็น racing ที่อติไทยแรงเอ็มนี่ติค่ะโซน่าตั้มอังแรงขมไม่ FB ละมาแต่กันเขาเรียกกันสวยจริงลูกแต่เจ็บมาใส่คงเนี่ยให้สวยเฟียจีนังไงอินก็เสียฉันจะracing ติดตัวนี่ตากงปุยป้างไงตานตัวจวนินกุมสมปริยัติลินจุงไงงี้ไหมอ่ะdriving license ป้างไงนี่ตัวจวนอามาเราจู FMSCI อันนั้นมาให้ Federation Motorsports Club of India ให้มี racing India รำพงปุย racing อบเบ็ดตัวฮี Federation อมตาจุมีอาจวนิน racing license apply ที่ตาข้าตาข้าจวนินกุมสมปริยัติลินแค่ข้างไงแล้วตา racing license apply ตัวข้าจวน racing license อัน apply อันเป็นช่วงตามาเสข้า racing license apply ตัวข้านินracing academy อันกัลพุตังไงตานี่ racing academy อันกัลลังอ่ะ racing academy ข้านินเฮลายcertificate อัน issue งะข้ามี certificate มังข้านิน racing license ข้า apply ที่โดนตาคุมตีลำปังข้านินไม่ข่าวข้านินเฮลายChennai base Aizol Chennai base AS racing ข้า Aizol academy นนห้องตัวมิมซาเบชันนินข้าตาข้ากันน้าวจะตั้มโจกี่กันลงโนลูตัวตาข้านินกุมโนปังเด็กพวกข้านินข้าตาข้านินcertificate ข้าในตาจวน racing license จุดอัน apply ที่ตาจวนนินอัน racing license จู่อามาโรจู่ racing จู่ track จู่available นี่ข้า racing license ข้ากงปุยบายขัลนันอามันเทมีเราว่าดันปนพัลเราตามาเสะ track จวนนินกุมทิ้งเรามาเสะ available นี่ข้ากันเชียนง่ายตินเฮลาย driving license นี่กุมสมปริจนเรากุมสมทุ่มพอลอนตาเสะข้านิน racing license apply เราจวนนิน track ขัลเวงอดเทเรา senior driver กันเนี่ยตีข้านินอาจุดการเวงอดเทบิกจงเราเฮ้แต่ FMSCI racing license ข้าอันนี้เวลพุทธังไงแต่เท่านี้พูดเสียละข้าตุนจุมาขัน race วันขันปนีนะอันนี้ตรอ race ตัวขันปฐมนะข้าติดจุงขันประคัดนะอารมณ์นี้เละลายเสียหันสวยเจียงเละลบไม่ตัวใจของเนี่ยรถตุรกีแชมเปี้ยนชิพที่สวยเฟียตัวตั้มมังเรงที่ไม่ยังเฮแชมเปี้ยนชิพที่ Indian Nationals ตานอินเดียมีตาน Red Bull Rookie Cup Qualifying ตานไทยตัวขันชวนตัวโปรแกรมมันนี่ตาข้าตาข้านิน selection round พออันกัลปุยดานพอกันใส่ตัวตาแต่ส่วนอินเดียมีตานตัวข้ากันชุ่มขมตาอามาเราจู wild card ตั้งแต่special case มังอินสรีลังกันเทโรลทัศน์ไม่อารมณ์ตานเวทัศน์ไม่นี่เจเดนกุรุวร์เดนันติตาอันนี้ค่ะ international level อ่ะพอไฟกันมาจากเราตานตัวกุมโซมันนินญี่ปุ่นตานตัวสเปนอ่ะพอไฟนี่ตานตัวจวนนินเฮต้าอินโดนีเซียมาเลเซียแต่อันเราตานนั่นสักตัวที่สรีลังกาคนอันมานินtrack ประคัดอันไฮร์ตัวปัจจุบันจนอันดูหุ่นin practice ตัวรินขัดเตียงหุ่นชาเละหุ่นชาในนิตาอันสุดเละไปจะเป็นจะบกทกขัดขัดเตียง experience ในชาโตค่ะอารมณ์เตลเวทไม่นิตาเห็นสุดที่อันนี้วันนั้นเราหนัวนัดจังขานินกัน benchmark กันนินเตะนัดตัวเบรันนิตาทัดไม่อันนี้ค่ะกันพัทยแรงเราไม่อารมณ์ตานะประคัดนั่นละแต่เจลไม่เช็คอาคานินมาเสอินเดียน national อันนี้เราวังคัน championship อาเห็น point นั่นเองเวทีแต่มีเราตา
pakhat na trophy chu ala thei nge ni tikhanin ala ta khau ho maya round 1 a pheka chonin track chan ve vel deuh thoin kan in thlawa kan in thlau kho men du na min liam sana round 2 kan kala round 2 top lampanga khan kan nauten an ron fight thei ve chana round 3 kan thlen chonin anin tok tarang mai ni round 3 first race a hianin nun sang a hian rei tak alita pasabera tlana tikhanin atnung lama Jaden hi anin fight boy a varun na ten khai fight boy chungan lo fal mana maro chu a experience nei to na khanin atha khol thiam na le khating zong kha ama khana omvek se atop lama aron tanga ron tlan thatul to la pakhat na chu ron ni le thauta maro chu race 2 a khachoni race 1 a khanon kanin tai to vio ni pakhat na ni thoma se patni na shoizelana la pathumna insanga na la race 2 kan an tan le chi phe ka jo ama a in kan fight theita aron du na khan ron tan ma sa thei to bi khau lo me ama pokha chi ai ve ti khanin ama chon tu mana limit and push thei lawa limit and push thei lawa kha chon ama nuam tiang to khan atlana aduang to ka chakhan tlan theita ma se a limit push thei ko panon thai ta kha chon tisul khan nei ve ta zau zawa ti khanin anin tok ta MMA kan nauten ne khan pakhat na kan ni do na mo ka ti man to race 2 a hian ma se nun sang a khan in last lap a number 4 a tlo lu tur atang lu tu khan alo tlo na pal deuh le ka number 5 a tlo tlang ta bai khamung ta roya ta khan aron le pel apoi molai ta karon le pela a thlen khal le ta pakhat na chu la le ta ni last corner han kati sual mo gear ka thak sual ha Jaden han meron nei pha lu to kami han kanin tan nei tan follow over chu kon ni lawa gear ka thak sual han last lap ani to karing han last lap ani vel chi han ron le pela C1 kola chu wang chon pahina ka thleng ni chu round dang a khan round ma salama khan Jaden a kha in phalo thin le maya asang tol tola in tlan tam tol tola tobla phai jun Jaden a hi nga ni in nuwa den tlan ve dor chang te pon thin ta to khira te view lo chu mo ti ve tho comment tha chu na ti oh kan tlan zo khan shoi chen pion tlan thamen to ka kanin chi ve deu reng ani ve min fak vel to ka pa ni po khan mo shoi chen hen apa pu ka lo chang lo to ji den ne pa hina ve la om ve te khamo le ki ma hem thua min fak lu to ka le ma so to kan senior ja te min shit na za ani ka te ve mo min shit pe wanga ting tan cha ka kan ti ve me kan thim nun lai kan zo ta nin thadu min lo shila chu wanga tiếng kinh sang về cái gì cái TV này thì cho nên mình sang khan patni na alama ro chu third round second race a hian in race 2 a hian in nun sang khan fastest lap ala ta tlat mai ni chumi om je chu track an na chon voi khat kul nan chon in nun sang kha ji din ai khan atlan chak jok ti kha hriat ve tlat me khala ya khan in pakhat na trophy chu han la che lo me la kan lom tok em ma na pun puya patni na in ni thowa ei trophy pui takin on ona aro pui kan te kan lom pui cha Spain kal te ole maya na kumla ma hian in menga ni chan som le se kal leila tum ngem ala om je lang ti se kal tum ti zel tum mo Spain kal nge hi chui tum tlat ani mo ole kha sponsor kha pumon te khan asoi nual thowa nangma mi mal bi ka anga ni han ti thazual te mo han soi turi nei ba ne mi ma lang zong mi sponsor na ka chen de vel po hin mo chuan al tours and travels nei tu pa I ming sang chuan lom thu ka sei du tak chuta around 1 ka kal ter tang hen ka kal na tur zong holam pa min tum sak chara ani chuan hen lom thu ka sei du tin a championship a han Jaden a kha khan point na nei thei ve lo wa khanin eta round 1 atangin foizel hian point na lo khom tha to ti khanin red road to rookies champion chu ani thei ta ni foizel hi le me kan nau den chuanom nam dang hopun ma kan ti view lo mo ro pui takani achang jo tu na hianin round 1 le round 3 an lap time en hian round 1 an tlan na lap time le round 3 an tlan na lap time compare hian second riat velin man so na ni china pakhat na an ni lo na second khan chu le tai la 0.010 seconds ti velek la kan ni la kan second riat a man son kha ropui takani kha midang pon makan ti lu duwa tuna championship a pathum ne hi varuna ni chennai lampang ani ta Indira Makan Racing Academy ni Chatber Rajni Racing Academy a kallai ania apa khanin mirong ko sanga
สารมินติเวกเวเมก็อาจจะสารกันอินติเวกสารก็ฝากปาเฮียนเองอามโมเฮตียง racing school ชาอักลนิสิเฮียนินอินนาวเตเฮียนทอกเลยค่ะตาอีกติงเรานวลนะอันพมังสิเราก็เราจูเลยเราเชื่อเห็นอันรอนการสั่นเถิดแต่ไม่วรุณนะคะถ้าเราหนาให้จนินพอดีมาดิ้งพัตุรินอารอนไฟพัทยตัวเราชิมวรุณนะคะนั้นการสั่นได้ตัวกันนาวเต็นไอ้อินข่าวรู้ตัวกันเก็บคำว่าขัดเตียงก็โทษเลยค่ะแต่อินติงเฮตียงเฮียนินอาการเก็บข้าอินรอนจงกายทุตาเองอินสิเกรตเองทุรุกีอารอนเดนี่ทุรุกวักพวกันนี่เรากันนาวที่อันชาเวชิมชิมาที่เฮียนินอันตานับเพียงอิน improvement นั่นเนี่ยอันตามชาตัวละตินกินี่ปนเทตอบช่วยเตียนวิดีโอตั้งกันละเฮลัยฮิจนเฮติเฮียนตานโจกตาละเฮลัยยันไลน์ติโจกเฮียนละตาละตียงแต่ขันเทียงตกกินโคชิงแต่กันอินเปเวกวละกัน information กันอินแชร์ตินชาตะกินกันจงใจเสียพวกกันจู่ๆเฮลัยทุรุกจู่นี่ไม่อาทิลดังเตว่าก็อมโบก็ให้เรากันน่าจะหินชาวเวชิมมันนี่ก็ตีอันมักขาติเขาไม่อันนี้อินเดียรามา racing school ชาวเวรักไลนิสิขานิน track experience พวกกันน่าจะไอ้นี่ชาโจกได้ค่ะกันตานสันได้มีตาเกนี่ฮันขลายคำมักกันติเขาไม่มีดังปนตินจะมีบ้ากันจนิน track เด็กได้จู่หันไหนเว้ยว่าจากว่า track แค่ตีกันในชาเราจงปนคุลายตานเวดังแต่ปนมิโซรามา in race ที่original ที่ headline มีที่จู่อีทุกฉะนั้นนี่original ที่กันนนมูเวจากะมิโซรามาเห็น in racing นี่ไล่ที่กันนน n เวจากะนี่ตินเทลพวกกันนนเทลเวจากะนี่อันที่สุดๆเมจู่มิมซาอังซงปนมาสอนนักเรียนทักนี่ก็เสียลมก็ติครบเมสเปนกัลตูราอินบัวใส่นั่นลำข้าหันลูจิลชาวดอนไตละช่วยเจละฮิอโมพูร์นปอสังเล่อินกาเฟียจุดที่รัวจวนสเปนไม่ว่าหันกัลตูจวนหาวตักวิวปนการิงาอินปวดซะทับโตเข็มเองตินเงี้ยนี่ติไลอินหูปุยดาเนี่ยเฮ้ยอโมพูร์นฮิอาสันเจียมาพอเห็นอาชาเทียมเจียเหล่านี้ก็เสียตัวน่าเห็นอินเดียรัมไอโอตูรินสเปนรามาอักลโดนั่นเนี่ยจุมีไม่นี่ละวินนิคุมรามาอินเดียรัมไอโออักลข้ามุนดังจังอันทันชัวเต้นเอ็นขานินอัลเลเวลข้าสังตกละวันติเลเมียจู่ๆ Red Bull ละมาจังถูกันตุนดานินตูนักกัลเลฮีกันนาวให้ช่วยเจลานี่ไม่โดนตาช่วยเจลาฮีอัจเจชัดฟักเหล่าจวนินนักกุมาเห็นอินเดียรัมปุ่มปุยาให้มี Red Bull Rookie Cup qualifying selection road to rookies program ฮี cancel ไม่กันตุ้มเดียวตีแต่เขาอาริตาจุดที่นั้นนี่วางจวนินอโมพูร์นฮีอัตตุรูอังรังคบไม่ยานักินนะ future generation ตันอามาฮีอภัยโมดอนเฮไม่ยาคุลายาเจ็ดชัดเราจวนินเฮโปรแกรมหิน cancel จวนินอินเดียมีตันจวนิน MotoGP ลูกเขาจูวานารังอันนี้เลยวังโดนตาสเปนกัลตูรัทันอีหันเนี่ยอีชุ่มแต่นั้นลมปุยเจมลมปุยครบมาอบิกินกันตัวนักเจนนะเฮกันนี้เนี่ยกันนี้ภาษาและกับพี่ที่เขามินตุยปุยมาสุ่มเล็บไปหิงกิมามิน support ฟิตเนสทั้งเงินมินไงปุยหมอปุยมาจิงหลานทั้งเงินแกมังก็ไปเหล่าพวกยันที่ไม่ละไปเหล่าจุ่มมาแล้ววันพวกยันนั้นที่รอหลานรอเอ็กซ์ละรอที่ที่มินฟุยเจ้าเจละที่ห่างกันลมครบมันมิน support นักกันอีโมพูร์นสร้างครบไหมอ่ะตัวนั้นเห็นเจ็ดเสียจวนอินเดียมาเฮียนรถรูกี้หลานตูริน selection ที่ในโตโลไม่ได้อันสวยรีเดววยเลยค่ะล่ะไอ้เนี่ยนี่จันอีหลักนักสัตว์เบี้ยว่าไงที่จงเห็นไงตัวไหนมังสิมมังไงแต่เรื่องไหนชาไทยก็หุบพูรัวเรียนกระจักต่อครับไหมตัวนักการตลาดนักเช็คได้จุดดูทุกสาม 100% นั้นอเมริกาละแต่เราชาลาวะกูเตียงอาจจะดูทุกสามชานี่ตัวบ้าข้ากับผู้นั้นเองมันเนี่ยและฟิตเนสอาเฮียนมาไอ้ฟิตเนสชาเลจัวละก็อินบวชใส่อังไงตีกระเชียก็มาพอตัวน่ะเอ็กซ์ลักก็ลักชุนจงหาจัดนี่ตัวน่ะให้จนให้สเต็ปขัดจุกันหันล้วนเวจันจุนี่โดนตาชวนจนินมาพอยนัสตะก็ริลรูเล่ตักษาพออินปวดจ้ะอังไงโดนตินคุไลคุลิฟายรอนคนมักเดียวไม่จู่ 125cc race bike อันมังทัดไม่true stroke engine มังอันนี้จู่กันน่าจะยันให้ไล่เห็น true stroke กันขัดไงมังตัวแล้วว่า 4 strokeนี้น้องขัดตัวตาแต่นี่ก็จำส่วนหลุดเราไม่ละมาเสีย true stroke เลย 4 stroke ก็อักขัดดันไอ้อังเราเด็กแล้วก็ power pack ดันเต้นอังเราว่าค่า true stroke ก็
two stroke bike ka helai hianin ainga bacheng chu khaldan kha a in zirangai dona maro chu alo qualify ani chonin Red Bull Rookie Cup a kha chonin 4 stroke 250cc engine in an race ve thung don ani helai 4 stroke in khalchina 2 stroke kha khalangai to don sia helai khan har satna asiam sak chengem kha nia har satna chu ve khop ma tuna hian ke manin bike du ang kan lo lei thei box si lo nen kutan khalkha speed limit lo sang the big box sia chu hei tuna RX ta kan zong wala mu chu kan mua RX in kan in chain phot tura chang kan nga ya hupur rolin ati thei mai tura chang ka ngai chuti chang ka hupur lo khati zonga khachuan thale ni som paru ka tang ni som pakua hi program tu chu anita visa te enge chu ta chuanin passport te round 3 kan tlan ma khanin Red Bull lampang hianin roize le champion a chance nei san em wangin passport rang theyang berin lo boi pui ula akal thei lo pal tak thu tin backup turin nun sanga po hi passport lo boi pui hal ro tiat chu kan boi pui atuna an passport hi aron thleng fel vek to halama kha chuanin kan ti turang chin chu kan ti to atin an passport thalak an thon ro un te chu po chu kan thon thlavek to tikhan visa kha chu an mani boi pui turania kan enroll vak lu duk thei po ni lo kan ti chin tura chuanin kan ti ve to ti me yang an mani thu kha kan ngak tapani an intlan siang na tur hi Spain ram Almeria anita chuta chuanin track hey bike company sang te pon test bike test nan man thin track la tak oma chula ya chuanin hemi qualifying round hi tlan pui tur ni ami malanga sponsor bi soi cho turin em ami mal ang zong ami petui ka ule naw anom nuala ka unaw te ho hi ani deu vek ti maila ming mer chon sai kher lawila chon abik takin LBS nei tu ungur dinga bula lom thu ka sai du em boka ka passport kan kalma changin kan buaya tikhan merciat munga ya min kalpui thlapa le passport kan siam na poisa sengna tura tiang ta khana man min tum sakna ka bik takin ungur ding bula lom thu ka sai du ni mizo mi pui gen kan hlut tokin ni riam in lotlin lai min hlut pui ang rang khop maya karin phak bak ain ti mayang tuna hianin hei khulaya lengpuya kan ron trumta volleyball association te archery lampang an hotu te pon miron telpuya kan function hote kha khalaya khanin lomom katia e sports association sang kan omvea lai khanin anin miron troi om kha i rabi sa tak kan kai tharnin ka shia motorsport hi mitam tak tan chonin India rampum huwa panga po i sport anga ngai an ni chi alo thina kalaya kan than mo bok lien tak an ya Mizoram po chu tiang tho chon nia ma se Spain ten rik ta ka chonin i mitam tak hian kan chung te nge pon min uk sak pui ve ta tu na hian na sa tak chon ma kan son nin ka shia ma ro chu i du su sam chu la ni lo chianga hei aya i racetrack pangai da lek ta chu ni lang chon hei racetrack nei lo pon pathian zara liu tiang din huni kan thleng ta racetrack nei lang chon kum ni arai lo bera kum thum chung chon national hi chu kan op thei angkaring motorcycle racing a hi chu ni council lamten lom nan bo sai le toem council lam hianin hei round tin kan kala pathian zara trophy kan la zel ta lom na min nei puizia ta tuna po hianin min nei pui le ngei tura kan nga ya tin pathian zara kan nam chon nak tu tlai hian kan chief minister zom takian thing pui min in pui don ni om takin kan ria kan lom khop mai lom ble mai anni pani hi Suzuki Gixxer Cup zuk atlan ve amaro chu trophy la pave ta lawan ni mar chu kan chuang le maya namdang thalai rider thatak tak te yan le pel yung chuan trophy la phalo ma se e pangana le parukna ten ron nia kan lompui tak zeta an mel poi han tilan hrim te po kan du ve ni ti chuan hei min nai tu jok hi zo than moya ania veng lui tlang wala nia race 1 le race 2 khan pangana ve hawa then position a khan an tlan tran tiran position a khan pangana ve mi yom pangana ve ko pangana ve mo ti chuan kan thian pa hi lo thlamona ni vele thunga salem veng tlang wala nia ani hi race 1 a khana bike a chhelo maya awan doi thla khop maya
chuan race to ero chuan parukna a starta nge ni starting a khan an position kha he da pakhat na pani na pathum na tikhan tlar thlathi ni kha parukna atana ato thlengin parukna ani kan lompui khop maya ti thapong taka delani tlan zong hi somni palizet mayan nia khami zinga parukna han ni theide kha chu ero pui takania poni se hun le pe kha chuan tun ai thazo khianin an lat nge ni performance ti kan be sei tlatani nge mo han soi mai poimo zual na company khat soi tura la om chuan ne hei Road to Rookies Red Bull Road to Rookies Championship chu kan zota round thum kan kal to kan kalna zong a pathian in min vengin min ompuya kan kalkong hi chang chon bum bo chang te po a om ve khop maya thlong takin kan kal thlong thlapur big lawa a kalkong a kan chuk thak na te le a race track a te po maro chu Christian kan nia I thei top in race a kan tlan mai kan in hlan thina kan result mu a hian kan lung o emema I nichina ka soi to ang khanin Mizoram State Sports Council te le mi dang in ami malang te pon sum le pa yan tha le zung te pon nasa takin heti ang din mun kan thlen theina hian in min tran puya tin helaya ron tlan ho zong an nu le pa te hi an chhonom ka tia an fa te heti ang a racing a telan phali a chan chu I play role in bike thata kan neya atha za I ta chak su in tingo thaya ni lawa khopuya chak tak takin thla umzo ka an tlan thina ka tiang anga tlan ti lawa I controlled environment a safe taka an talent le an thaza te ti re na tura racing a ron tel tir an phal hi an fakom ka tia lom thu ka soi duwa tin I ka tho pui te hi hei mimsa hi pol no pangte kan lan dia ma ro chu kan in tel ru tha em ma helai hian ke chu an spokesperson kan ni maya kulai ta ka zukal poya lang karon thu ni meita ki ka tho pui te tam tak min backup to he tian din huna miron hlang thleng thei tu hi ka tho pui te wanga ni ti ka soitel duwa I ke ma hi chu I ingma kan ni lawa hela hen aron president kan ni nang karon thu ni meita tho pui te tran pui na tel lo chon he tian din mun hi he tian trophy zong kan la thei do lo ni ti ka soi tel ve du ni ole khatichin kha tun tung kan program ron ti chu thei chu ni le phot te se